Dragi moji prijatelji, evo, vrijeme potiče, odakle iz ovog studija vrijeme potiče. Dragi moji gledalci, evo vidite da su takmičari bili jako vrijedni, možemo pogledati i rezultat. Opet ste nerešeno. Ne, žuti vode! 17-15. Sad ćemo malo da se bavimo geografijom. Rekli ste da ste svi bili odlični đaci. Poslušajmo pitanja koje će vam ovako jedan divni anđelski glas pročitati, a ja ću zajedno s vama slušati i gledati. Vi se javljajte i odgovarajte i tako to. Mitska istorija Budve počinje u pradavna herojska vremena, kada su smrtnici uz pomoć bogova osnivali prve gradove u Evropi, ženili se božanskim kćerima i postajali rodonačelnici pojedinih velikih i značajnih naroda ili plemena. Predio u kome je ponikla drevna Budva i njeno najstarije stanovništvo Enhelejci tijesno se povezuje sa sudbinom jednog nadaleko čuvenog smrtnika, osnivača Beotijske Tebe, koji je iz Fenikije stigao u Grčku nekoliko generacija prije početka Trojanskog rata. Taj srećnik, kome su bogovi podarili za suprugu Harmoniju, u dubokoj starosti napustio je Tebu i došao među Enhelejce, osnovao Budvu, pobijedio susjedne Ilire, a zatim zajedno sa suprugom okončao život u tim dalekim tuđinskim predjelima. Kako se zove mitski junak koji je osnovao Budvu? Evo, javili su se žuti, ja sam mislio da ugase, ali oni neće uporno drže taster. Nina, sigurno ti znaš odgovor, pa ustani ako ti nije problem. Sad čekaj sekund, samo vidio sam jedan zanimljiv, dok ti dođeš ti razmišljaj o odgovoru, i ja imam jedan zanimljiv, dok ti se molim da gledajte. Sa visine da gledam i da čujem. Pa Nina, da čujemo odgovor na ovo pitanje je... Sad su iste visine. Pa to je to, to mi je bila životna želja da budem tu negdje. To je moja životna želja koja mi se ovog trenutka uz pomoć ovih merdevina ispunila. Da čujemo odgovor na ovo pitanje je... Budva ili Kadmopolis, a čovjek koji je otkrio Kadmo. Odlično, odlično, tačan odgovor. Eto, malo buke u studiju i ovako, neka stoje tu ovako kao jedan lijep detalj, mada možete da ih slonite kako hoćete. Idemo dalje, pitanje broj 2. Najinteresantniji specijaliteti za strance i one koji posjećuju Crnu Goru radi odmora ili posla su oni koji se spremaju na tradicionalan način. Najtraženiji specijaliteti su pripremljeni od mesa i krompira. Kako se zove meso pripremljeno na ovaj način? Crveni, ko će da odgovori u ime vas? Nina, domaćica, buduća majka i kućnica. Da čujemo. Žena, majka, kraljica. Meso ispod sača. Meso ispod sača. Da li bi ti umjela da spremiš meso ispod sača? Još uvijek ne. Tačan odgovor! Zavidno znanje pokazuju naši igrači i učesnici. Nije fair, znam. Sigurno ćeš i ti biti dobra domaćica i da ćeš znati. I sigurno sam da znaš da spremiš meso iz ovog sača, ali da li znaš možda odgovor na ovo pitanje, to ćemo da vidimo. I čujem. I priganicu. Neistraženi biser Evrope, za koji kažu da je dobio ime po tome što ga ni Bog nije vidio. Legenda kaže da ko je ušao u ovaj kanjon, živ nije izlazio. Sada je turistička atrakcija i postaje jednako popularan kod turista i građana, kao i splavarenje tarom. Kanjon se nalazi u selu Pošćenje, nadomak Šavnika. O kom kanjonu je riječ? Mogu nešto da kažem? Autor pitanja je rekao da ću ja proći ovaj kanjon i da će me ostaviti tamo. Da li znaš ti tiho gdje će oni mene ostaviti? Božo, ja ću za tobom pa ću te izvesti. To je kanjone vidio, bio sam sad prije mjesec dana. Kanjone vidio. Bio sam prije mjesec dana i stvarno je fantastično. Evo samo ti kažem. Bože, da napravimo malo reklame. Nećemo još reklame da pravimo, nego idemo na sljedeće pitanje jer nemamo vremena. Onda ste vi sad sljedeći. Ajde vidimo ko će da bude sljedeći. Na ovom planinskom vijencu postoje nekoliko vrhova, a poznati su Vasojevićki, Kučki, Ljavoriječki. Nalaze se jugozapadno od Andrijevice.
Karakteristični su po tome što u pitomom okruženju iznenada izviru sa svojim vertikalnim i stotinama metara visokim stijenama, zbog čega stvaraju utisak da su mnogo viši nego što zapravo jesu, te su ih dugo smatrali najvišom planinom Južne Evrope. Kako se zovu ove planine? Primjećujem da su žuti opet brzi, pa vi ih uopšte ne podržavate za ovu njihovu brzinu. Primjećujem. Nekako mi aktivnije djeluje publika crvenih. Zašto mašete toliko tim zastavicama? Zašto baš toliko? Nemojte toliko. Da čujem odgovor na ovo pitanje. Komovi. Komovi! Tačno! Komovi Sokolova domovi. A? Jel dobro stih? Da, idemo dalje. Na Jezerskom vrhu, na mjestu kapele koju je za vječni počinak podigao Rade Tomov, kasnije prozvan za vladiku Petar II. Petrović Njegoš, izgrađen je monumentalni spomenik, mauzolej Petra II. Petrovića Njegoša. Njegovi temelji su čak 6 metara duboko u planinskoj stijeni. Da bi se stiglo do mauzoleja, treba se još popeti uz 461 stepenicu. Kapela je najimpresivniji dio mauzoleja. Veličanstvena Njegoševa figura, rad čuvenog vajara Ivana Meštrovića, dominira ispred centralne niše, gdje je i sarkofag sa njegovim ostacima. Kada je sagrađen mauzolej? Ovo neće biti teško pitanje, siguran sam, čim se tih ovako brzo javio, šapnuo je Nini. To je moj vjerni saputnik. Jel da? Da. Pa da čujemo, Nina, je li to bilo kad si ti rođena prije nego ili kasnije, da li citiramo malo kako je to bilo? Prije. Ajde čujemo. 1974. godine. Oho. Tačan odgovor, nema vremena puno. Primjećujem da ste se spremili, jel googlujete li to, imate kući sve tu literaturu? Niko ništa ne odgovara, Ja Božo Kač koristim. Pametno, ne sumnjamo u to, ali nastavljamo da vidimo i da testiramo sve to još jednim pitanjem. Nemate ništa protiv? Ne. Nemamo, pa onda ajmo da čujemo i vidimo. Iako je prema predanju imao 365 crkava, za svaki dan u godini po jednu, u ruševinama zetskog srednjovjekovnog grada danas se naziru temelji samo njih 8. Najatraktivniji mrtvi grad na cijeloj Jadranskoj obali, nastao u vrijeme vizantijskog cara Justinijana početkom 6. vijeka, prestao je da živi sa pojavom Turaka na ovim prostorima krajem 16. vijeka. Malo utvrđenje udaljeno 25 km sjeveroistočno od Ulcinja nadomak Šaskog jezera, tokom svog 11-vjekovnog postojanja bilo je interesantno i izazovno mnogim osvajačima, putopiscima, arheolozima i zbog bogomolja, naročito sveštenicima. Kako se zove taj grad? Zamišljena lica u ekipi žutih, crveni, vi pokazuju ko je džentlmenski, ali sigurno ne znam toga što... Pa naravno, vi ste prvi stisnuli. Ko prvi stisne taster, taj može i da odgovori. Ajmo da čujemo šta vi kažete na ovo tako lijepo zajedno. Djelujete kompaktna cijelina, potpuno... Ja, hvala. Dobro, pričali što samo ovako iskreno. Radi se o gradu koji se zove Šas ili Svač. Bolje Šas, pošto je Šasko jezero. Pa dobro, bravo, tačan odgovor!